Pozdrav svima, ja sam Jelena Đorđević, doktor medicine i specijalista iz epidemiologije, akademska specijalizacija iz epidemiologije u pitanju i viši dijetetičar nutricionista. Radim kao predavač na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, u Zemunu, Cara Dušana 254. Posljednjih 7 godina radim kao nastavnik, a posljednje 4 godine sam predavač. Ovaj uvodni video tehnički verovatno neće biti dobar, pošto nikad nisam snimala za YouTube, ali po sadržaju nadam se da će vam koristiti. Ono što želim da vam objasnim je koje su razlike između dva profila stručnjaka za ishranu koji se školuju na univerzitetu, i to su jedini školovani stručnjaci za ishranu. Sve ostalo su neki kursevi koje ne preporučujem da ljudi završavaju. Ako već žele da se bave ishranom, bolje da to urade na pravi način. Dakle, jedan profil stručnjaka za ishranu školuje upravo Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, koja se ranije zvala Viša medicinska, a pre toga Viša pedagoška škola za ekonomiku domaćinstva. Profil se zove sada strukovni nutricionista dijetetičar, pre toga se zvao viši dijetetičar nutricionista, pa pre toga viši nutricionista dijetetičar, ali u svakom slučaju da znate da su to isti profili i dobijaju istu licencu pri komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Taj profil sada traje, školuje se u stvari 3 godine na visokoj školi. Pre toga je to trajalo 2 godine pa 2,5 godine. Ovaj profil je važan zato što je do pre 5 godina Visoka zdravstvena škola je bila jedina škola u regionu koja je školovala dijetetičare, nutricioniste, odnosno nutricioniste dijetetičare koji su imali medicinsko usmerenje. Mislim da u Hrvatskoj postoji takođe jedna smer na poljoprivrednom fakultetu, ali oni nemaju medicinsko usmerenje, odnosno to su samo nutricionisti. Znači nisu i dijetetičari. Ako profil u sebi ima i deo dijetetike, to znači da može da se bavi i ishranom bolesnih ljudi, a ne samo zdravih. Dakle, taj jedan profil koji sada se zove strukovni nutricionisti dijetetičari, sada se školuje 3 godine. Nakon te završene 3 godine, oni diplomirani nutricionisti dijetetičari, strukovni nutricionisti dijetetičari kreću na staž koji traje 6 meseci i posle staža se polaže državni, odnosno stručni ispit i stiče se licenca, polaže se stručni ispit i onda mogu da održavaju licencu za strukovnog nutricionistu dijetetičara koja se obnavlja svakih 7 godina, a svake godine mora da se skupi određen broj bodova. Ako tražite nekog stručnjaka za ishranu čije biste usluge hteli da koristite, ono što je najvažnije je da tražite da vam pokaže diplomu gde mora da piše da je završen taj smer na jednoj od 3 škole koje sam vam navela i da vam pokaže da ima licencu ili bar da ima položen državni ispit. To je jako važno zato što samo državni ispit daje pravo strukovnim nutricionistima dijetetičarima i prethodnim, da ne ponavljam sad, višim dijetetičarima nutricionistima da rade sa bolesnim ljudima. Znači bez te potvrde o položenom državnom ispitu oni mogu da rade samo sa zdravim ljudima. Mogu da rade razne edukacije, mogu da kontrolišu pripremu hrane u kuhinskom bloku, ali ne mogu da rade sa bolesnim ljudima. I zato tu licencu izdaje, stručni ispit se polaže pri Ministarstvu zdravlja, baš zato što je važno da se time pokaže da oni tada mogu da rade i sa bolesnim ljudima. Nutricionista znači da može da se radi sa zdravim ljudima, a dijetetičar radi sa bolesnim ljudima. Dijetetičar nutricionista ima mnoge prednosti u odnosu na drugi profil koji se bavi ishranom.
taj profil su subspecijalisti ishrane zdravih i bolesnih ljudi ili sada subspecijalisti dijeterapije, ali ima i određene ograničenja. Što se tiče prednosti, te prednosti su što su strukovni nutricionisti, dijetetičari detaljno obučeni da izrađuju, da izračunavaju i planiraju režime ishrane, što je posebno važno u kolektivnoj ishrani i da prate određenu dijetetsku šemu, takođe da kontrolišu, da budu kao unutrašnji sanitarni kontrolori, da obučavaju i kontrolišu kuvare koji rade u proizvodnji hrane, bilo da je to kuhinja pri nekoj ustanovi koja se bavi ishranom zdravih ljudi ili, na primjer, pri nekoj bolnici koja se bavi ishranom i zdravih i bolesnih ljudi. Dakle, ako vam treba neko ko će da vam izradi tačnu, preciznu dijetu, izračunatu do detalja, za to su školovani samo strukovni nutricionisti, dijetetičari, odnosno viši dijetetičari i nutricionisti. Međutim, oni ne mogu da postavljaju dijagnozu, tako da uvek kada angažujete nekog nutricionistu, dijetetičara, važno je da donesete izveštaj od lekara da je sa postavljenom dijagnozom. Znači, ne samo laboratorijske analize, nego mora da bude postavljena dijagnoza i uz to da idu laboratorijske analize na osnovu kojih će se pratiti efekat dijete. Ali dijagnoza mora da postoji. Ako vam nije postavljena dijagnoza, prvo ste vi za lekara koji će postaviti dijagnozu, pa se onda vraćate kod nutricionista. Znači, to je za vas kao klijenta, odnosno pacijenta, jako važno da ne biste izgubili vreme, jer bez postavljene dijagnoze vi praktično tapkate u mraku, a izgubljeno vreme ne možete da povratite ako gledate progresiju neke bolesti. To su jedna vrsta stručnjaka za ishranu. Druga vrsta stručnjaka za ishranu su doktori medicine koji su završili jednu od specijalizacija kao što je higijena, interna medicina, sportska medicina, opšta medicina, i onda su posle toga završili subspecijalizaciju iz ishrane zdravih i bolesnih ljudi, koja se sad zove subspecijalizacija iz dijetoterapije. Oni su posle završenog fakulteta, posle osnovnih studija, znači odstažirali 6 meseci i položili državni, odnosno stručni ispit i održavaju licencu pri odgovarajućoj komori, odnosno lekarskoj komori, tako da uvek kada angažujete ove stručnjake za ishranu, što je važno da vam pokažu, to je diploma fakulteta, licenca, da su položili državni ispit, odnosno ako vam pokažu licencu, već znate da su položili državni ispit, pošto su na osnovu te potvrde izvadili licencu, i diplomu završene subspecijalizacije. A bilo bi poželjeno da tražite diplomu odnosno kliničke specijalizacije koja je završena pre te uže specijalizacije, čisto da znate s kim, kod koga ste došli i sa kojim nivom znanja taj neko barata. Ovi stručnjaci za ishranu imaju ogromnu prednost u odnosu na strukovne nutricioniste i dijetetičare, a to je što mogu da postavljaju dijagnozu. Znači, to su lekari, oni mogu da postavljaju dijagnozu, oni mogu da prođu ceo taj proces, vi kod njih ne morate doći sa izveštajem na kome piše postavljena dijagnoza, nego će vas taj lekar u procesu dijagnostike provesti kroz sve potrebne pretrage da bi postavili dijagnozu ili će potražiti dodatno mišljenje od neke druge specijalnosti. Ali u svakom slučaju kod te osobe možete sve da završite što se tiče dijagnostike i dijetoterapije ako se radi o individualnoj ishrani. Znači, ako dolazi neko kome treba da se izradi režim ishrane, ako treba nešto posebno detaljno da se računa, onda se ipak angažuje strukovni nutricionista ili viši dijetetičar nutricionista i to su prednosti. Ograničenja ovog profila što oni ne rade do detalja računanja jelovnika koji su potrebni da budu tačno izračunati, posebno za kolektivnu ishranu. Zato što ako imate, na primjer, 10 vrsta dijeta u nekoj bolnici, vi morate tačno da imate izračunat jelovnik za određenu kalorijsku vrednost za svaku od tih dijeta, da bi se u odnosu na broj pacijenata u tom trenutku trebovale namirnice. To je izuzetno važno i onda da obučite kuvare da oni pripremaju tu hranu prema izmenjenim recepturama, a ne onako kako bi radili u restoranskoj ishrani
gde postoje zaprške, gde postoji pržena hrana i tako. Ako ste poslodavac i razmišljate da angažujete stručnjaka za ishranu, prvo što treba da uradite je da vidite koja je kadrovska struktura u vašoj firmi. Ako imate već angažovanog lekara, onda vam se isplati da angažujete strukovnog nutricionistu, dijetetičara, koga ćete naravno platiti manje jer je on završio visoku školu, a ne fakultet. I on će se odlično dopunjavati sa zaposlenim lekarom koga imate u svojoj firmi. Ako nemate zaposlenog lekara, onda vam se isplati da zaposlite subspecijalistu, doktora medicine, znači subspecijalistu ishrane zdravih i bolesnih ljudi, odnosno subspecijalistu dijetoterapije, koji će raditi i kao lekar i takođe kao stručnjak za ishranu. Samo u slučaju da imate kolektivnu ishranu u vašoj firmi, onda morate da zaposlite nutricionistu, odnosno ne morate, ali to je u vašem interesu, zato što je tako najbezbednije da se hrana priprema i distribuira. A dokaz za to je što predškolske ustanove 40 godina unazad imaju zaposlene u velikom broju više dijetetičare, nutricioniste i strukovne nutricioniste dijetetičare, a znate dobro da se u predškolskim ustanovama hrana priprema i distribuira po najstrožim standardima. I u bolnicama postoje zaposleni nutricionisti dijetetičari, odnosno dijetetičari nutricionisti, sad da ne ponavljam stalno da je to isti profil. Znači kad vam kažem dijetetičari reč ili nutricionisti reč, znači ti ljudi su isključivo završili visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu, odgovarajući smer, ili višu medicinsku odgovarajući smer koja je bila na istom mestu, ili višu pedagošku koja je bila na drugoj adresi ranije. Ali u svakom slučaju, znači to su ljudi sa završenom višom ili visokom školom, ne mogu da postavljaju dijagnozu, ali zato odlično rade kolektivnu ishranu i praktično su u tome nezamenjivi i u izradi jelovnika i u kontroli pripreme hrane i distribucije hrane, unutrašnjoj sanitarnoj kontroli u okviru tog kuhinskog bloka. Sa njima praktično nema greške, odnosno potrebno je da ih zaposlite. Znači, niko drugi nije obučen to da radi. Oni kroz gomilu predmeta koji su vezani isključivo za to se obučavaju sve te 3 godine, a ti predmeti su obrada namirnici, pripremanje dijeta, planiranje, oba dela, znači 1 i 2, planiranje, organizacija ishrane 1, planiranje, organizacija ishrane 2, nekonvencionalna ishrana u kojoj se uči različitim vidovima alternativne, kako kažemo, ishrane, dijetetika 1 i 2 gde se rade dijete koje se primenjuju u radu sa bolesnim osobama. To su samo neki predmeti koji su im usko stručni. Ti predmeti su se ranije drugačije zvali, ali na osnovu naziva možete da naslutite ako budete gledali neki stariji program. Znači, nutricionisti se preko 40 godina školuju na visokoj zdravstvenoj školi, višoj medicinskoj, odnosno višoj pedagoškoj, i praktično više od 40 godina i više od 40 godina su zaposleni po predškolskim ustanovama, u gerontološkim centrima, u bolnicama, čak u nekim društvenim ishranama za ishranu zdravih ljudi, na primjer neki caterinzi, onda, pa da, to su uglavnom mesta gde se zapošljavaju. Takođe u savjetovalištima koje su u mnogo većoj meri postojala pri svakom domu zdravlja, sada toga više nema, ukinuto je donekle, iako potreba za ovim kadrom svakodnevno raste. Tako da na vama kao korisnik usluga stručnjaka za ishranu, na vama je da izaberete da li vam je korisnije ili isplativije da angažujete nutricionistu dijetetičara ili subspecijalistu ishrane zdravih i bolesnih ljudi, u zavisnosti od toga da li ste prethodno bili na pregledu kod lekara i imate dijagnozu ili je nemate. To je s aspekta individualne ishrane, s aspekta poslodavca. Objasnila sam šta je važno. Takođe je važno razmišljati da li ta firma ima kolektivnu ishranu ili nema. Ako ima, sigurno je potreban nutricionista, onda bi on mogao da radi i u individualnom radu sa klijentima, odnosno pacijentima. Ako nema kolektivne ishrane,
onda je na poslodavcu da izabere šta mu je važnije, isplativije i tako. Tako da za oba profila postoji potreba i postoji prostor da oba profila nađu sebi radno mesto. Pre godinu dana otprilike podignut je sajt koji se zove stručnjacizaishranu.com, gde svi stručnjaci za ishranu mogu da postave svoje slike, onda biografiju, kraću i dužu, i tako se predstave svim ljudima koji dođu u kontakt sa tim sajtom. Tačnost podataka sajt ne može da garantuje, ali se takođe i ogradio od toga, tako da je na svakom klijentu odnosno pacijentu da proveri, da traži, znači stručnjaka za ishranu, diplome, licence, znači sve ono što je dokaz da je to on završio. Zašto je to važno? Pa zato što ima mnogo osoba koje su završile neke kurseve iz ishrane i možda oni steknu neko znanje, ali to nije ni približno dovoljno da bi se radilo da bi se nekome korigovala ishrana koja je važan deo života, takođe i odraz utiče na zdravlje, i ti kursevi stvarno nisu preporučljivi sem informativno za ono koji ih završava, a iz ugla pacijenta, odnosno klijenta, mislim da uopšte ne treba angažovati ljude sa kursevima, pored toliko školovanih stručnjaka za ishranu, pa sajt tome i služi da približi, da na jednom mestu okupite stručnjake za ishranu. Trenutno imamo nekoliko prijavljenih, tu možete pogledati. Evo, toliko od mene. Ovog puta, ako vas nešto zanima, što biste hteli da snimim, da vam razjasnim, pišite mi, ja ću u najskorijem roku to uraditi i nadam se da će vam koristiti i da vam je i ovo sad na neki način koristilo. Pozdrav svima, do sledećeg videa.